اه. يعني ما لين هيرتي أما مم. سمع السلام بسم الله وخيرات الرحمن مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مم. وبه نستعين. مم. جلسه تأمین امنیت مرزی، مم. yani oturuma temin kirina güvenliğe sinor, مم. yani sinor güvenliği مم. beyne Türkiye ve İran, nabara Türkiye ve İran'da der Xoy, bajarı Xoy'e da bergüzar şud, gerçekleşmiş mi? بله Xoy bajaraki İran'ı adi بله bizim بله عادي Azerbaycan, بله Doğu Azerbaycan. بله جلسه تأمین امنیت مرزی بین ترکیه و ایران با حضور مراد Zorluoğlu. مم. Digel hazır buna Murat Zorluoğlu evji standare Van valiye Van'e مم. o ve Serheng İmam Ali Hudayfer o albay İmam Ali Hudayfer ve evji fermande güzergah merziye Razi مم. evji ki yani komutanı sınır kapısıya Raziye مم. ve evkavan celsehane در salon جلسات این güzergah salona yani oturma salonuya yani ve kapı hane مم. bergüzar şud gerçekleşmiş mi? بله در پایان این جلسه داویا ve oturmada ki در خصوص حوادث teröristi ki hususa olay teröristi yani terörist olayları مم. kaçak insan, kaçak sitiyat hakkı insana o envai diğer kaçak o ki kaçak sitiyat naji, çeşitli naji, mağlup falan o antışmış naji مم. ve emniyet merzha o emniyet sinora evya de hususa vanada yani bergüzar şut ku vana yani gerçekleşmiş bu. Daviya vanada مم. tefahümname hemkari beyni dü kişver imza şut. بله Yani mutabakataki işbirliği مم. binaber her du memlekete da hat imzakir. إنزين بله Yani tefahümname hemkari yani işbirliği mutabakatı yani bir. Yani بله işbirliği anlaşması. Anlaşması, mutabakatı بله tişkilse. عيني يعني بله استاندار وان والی وانه پس از این جلسه پشتی و اترمه در شهرستان خوی بازار خویه استان آذربایجان غربی که خوی جی لباطی آذربایجان ولایتیه مم. مهمان اعضای شورای شهر این شهر مم. میوان میوان اعضای شورای وی باجار هانی یعنی هم ببیجن قاعده کتدی شوا هم ببیجن بلدیه انجمن عزاسی وان هنه اه ای والی باجی هنه بله بله ایجابیه میوان اعضای شورای شهر وان این شهرستان یعنی وی ولایت مم. بود یعنی میوان وان بود مم. بله و با آنها ودگل وان درباره توسعه فعالیت های گردشگری مم. تحقق يعني فراكرنو زيادة كرنا مم. فعاليات توریسمی توريستي بقى و بازرگانی و تجارتی مم. به گفتگو پرداخت. اوانا شکرن خبردان konuşmuş بود. مم. Zorluoğlu, Vali Zorluoğlu در این دیدار ve دیتنه با اشاره به اشتراکات فرهنگی دیگر yani işaret کرنا به اینکه مشترک yani kültürel مم. yani Türkiye ve İran embejin Türkiye ve İran müşterek kültürel kivan heye مم. گفت گو yani işareti baruya vaykır o go ilave kır go مم. dü kişiler go ev her du memleket yani Türkiye ve İran zarfiyetهای بزرگی yani kapasiteki mazın برای توسعه گردشگری برای توسعه گردشگری جبو yani زيادة genişlet فركرنا توريستي توريستا turizmi ve ticareti daren sahibin. يعني الظرفيات هاي بزرگی داره Yani kapasiteki مم. زيادة صحيح pardon yani مم. evet, بله biraz ve kapasiteye sahip. مم. Bayet ezin zarfiyet nihayet istifadera kert.
lazım e jvi kapasite son derece ku istifade bekun yani. Şayet her xawendegî miyanê wan û xwe yani dîsa mümkün e ûlayıka em bêjin iki kardeş şehir yani em bêjin misafîrim. Xaher gerçi normalde xweşkin evana beldet bi'itibar tenîsê wan xaher gotiye fakat hediye em dibêjin iki kardeş şehir ilan edildiler. Mümkün e xaherxandegî miyanê wan û xwe yani iki kardeş şehir ku بوي هواي اعلام بكن وغازي بكن يعني تسميه بكن يعني بوي هواي نبرا وانو خويدا قدم مثبتي درين خصوص باشد يعني اموان her du şehra emvan kardeş şehir ilan بكن او yad be yani kademeki müsbet yani olumlu bir adım olumlu bir adım dibe hususi da gaveki müsbete dibe em bajı yani demek ki enekine emramın bir havay bakın bira dibe gaveki olumlu abetine mesela em bejin turizmi ticarete da dibe hususi da gaveki müsbet توقف درج مهر ویزای ایران سکناندنا درجکرنا مورا ویزه او ایرانه در گذرنامه گردشگران اروپایی ده پاسپورت توریست اروپا da. Yani derşkirnavi az ona yani vaka rakırna. Yani İran yani mesela ev kud ambijin şunu dere mora vizayı İranlı pasaportu var naxe. دفترنا için Avrupa Amerika jwana sorun derdi ha. Yani bir hava ne koyayım bejin mesela bir neyini İran'ı falan bir vancı oyna. Yani daha seklandı ambijin morali naxe. Evet şu habere da Başlar eve. İyice ka şparaştı. Ben. Hürmetullah Rafi'i نوی مروکه رئیس انجمن دفاتر مسافرتی ایران yani Seyahat Ajandaları Birliği Başkanı İran'ı اعلام keriye با توجه به اینکه به توجه ویاکو برخی از کشورهای اروپایی هنکی مملکت دولت اروپا دغدغه درج نشدن مهر ویزای ایران yani ev kaygı yani en bejin şey kaygı yani kaygı yani ev dağdağa derjnekerine mora viza İran'ı der pasaporteşan daşten evana yani kaygı ki on heye yani kaygı duymuştuk yani. Seda az gulam az bimxek Musa famkir hani ev gerdeşkeri turiste Avrupa'yı ra İran vize wan daya seknandın. Yani möhre vize wan. Ne daya seknandın? More nake yani. İşte more daya seknandın ha ev Avrupa'yı. Yani pasaport ne daya seknandın? Vize ne daya seknandın? Yalnız mora vize ile nake. Yani evi kebe İran'ı, o İran'ı dere, İran morele nake, jibuna ku ne hesap kirin vana. Yani ile mesela yani çundunu hatırına ne engele. Yani morele nake o kadar. İşte vana mesela kaygı düşmüş yani ben çıma yani morele nake yani jmeravaki ku tehlike ki falan ki bevan ki paşa sorun der ki ben vana kaygı duymuştum. Avrupa, ülke Avrupa ben. Evet yani turist Avrupa, memleketi Avrupa. در حال حاضر این موضوع برای آنها عملیاتی شد. Yani در حال حاضر da ev konu de hakkı olan da yani gerçekleşmiş bir yani yürürlük eder. Ve der güftügü ba haberguzari ilna ev Hürmetullah Rafi'i de konuşma de gel mesela bejin ajansa İlna'yı der این باره دوی خصوص دا اظهار کریه با توجه به تحریم ها yani توجه ve hinki ambargoya این نگرانی برای برخی ایجاد شده بود ev yani ev nigerani hani yani ev yani gidişine
yani em bejin düşünce, ev fikir, qaygı برای برخی ایجاد شده بود جبو هنه کارا ایجاد بیه که اگر مهر ایران اگر که مورا ایرانی در پاسپورت آنها در پاسپورت آوان دا زده شود هاتبه لیخستن یعنی لیخن از مراودات آنها ilişki آوان با امریکا دیگر امریکا جلوگیری خواهد شد به انگل کردن yani پیشان بگیرن evan insanlar için İran ettiğin Amerika işivan asli almış ka. Yani mesela bana her İran'ı İran viza خليخه موربكه هاش سبيرو bana her Amerika وعليه إيران إذا جي أمبارغو هي بيجون شون إيران شيء mesela يعني جوي بني دبي موري ناخن وانا سبيرو قوا كان أمريكا بنيرن فيزا يعني مورا إيران تونه شكي صورن شينا mesela این موضوع افقونو هنوز تأثیری در کار ما ایجاد نکرده تأثیر اکی کار ویشمه دا ایجاد نکریه و سبب افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران نشده است و نبی سبب زیاده بونا توریست خارجی به ایرانیجی یعنی توریست خارجی زیاده نبی سبب بنا توریست زیاده ورن ایرانیجی چرکی هیچ وقت این موضوعات تأثیر آنی نمیگذارد جبر که تو وقتی اف قونیه اوها تأثیره که آنی یعنی آنی دن اوصاوها تأثیره که نایله یعنی تأثیر داناینه تأثیر ناده yani به مرور زمان هی تأثیر ده yani تأثیره که آنی yani aniden yani bir تأثیر yok ki yani جوی بونید به تأثیر کلمه نکریه با گذر زمان معذرت دنگه سیدا امن جمره نای عجبا جورز نه یوسا امن جمنه ناتشکی متنه دنگه سیدا خوشه الله جه سیدا را دنگه سیدا جمره قد قطبه وسا دقیق قطبه هناته بلا اینترنت تیه تلفن خو بگیره که تمام خو نزی مودم که تمام ایش خو کیس که تمام کریم که تمام من و با گذر زمان خود را نشان میدهد و به مرور زمان خود نشان داده یعنی موضوع اوها قونیه اوها وزیر خزانه داری آمریکا در کنفرانس اقتصادی ریاض شرکت نخواهد کرد یعنی امریکا خزینه بقانی وان او کنفرانس اقونومی کنفرانسیا کل رياضة شيء ببه أو ناخذ أو الشركات نك يعني قاتل مش نبه أصلا نخواهد كرد يعني قاتل ميجخ يعني نخواهد كرد دي كمان ده يعني علامات استقباله فعلا فعليا كاستقبال استيو منوچين نوبه كمان مردخ بالكيفيا خزينة وبخير مردخ چين أصلي وان به وزیر نيس اكيد بقى انا مهمني وزیر خزانه داری امریکا یعنی مالیه خزینه بقانی امریکا اعلام کردیه که در کنفرانس بین المللی که کنفرانس uluslararası konferans ابتکار سرمایه گذاری yani sermaye yatırım girişimi em bebejin آینده ve ileride vere ki karar است که yani saatiye kararlaştırmış kirin ki tayı rozhay 23 ta 25 Oktober de esnai روز 23 حتی 25 اکیمی در ریاده که پایتخت عربستان سعودی که başkent عربستان سعودی برگزار شود لوی دری gerçekleşmiş ببه اویا استیومنشین شرکت نخواهد کرد او یا قاتلmiş او نه قاتلmiş نه منوچین در همین خصوص منوچین به خصوص دا در توییتر خود نوشت توییتر خود نوشتندیه لحظات قبل yani چند لحظه بری با دونالد ترامپ قال دونالد ترامپ رئیس جمهور başkanıye و مايك بومباو ودقال مايك بومباو وزير امور خارجه دشلري بقانيه دیدار کردم مزمارا görüşmüş بومه و تصمیم گرفتم و من قرار دايه که در کنفرانس بین المللی
ابتکار سرمایه گذاری آینده که ده konferansa, uluslararası konferansa که ام ببیجن yani yatırım girişimi ileride der Arabistan-ı Suudi şirket ne kunem ez katılmış ne من وسا قرار ساندیه که از قاتلمیش نام پیش از این نیز بریا ویاجی بسیاری از مقامات کشورهای جهان پرج مقامات یدکیلی مملکت دنیای و همچنین شرکت های بین المللی و عینی وسا اینکه شرکت uluslararası که قرار بود که یعنی قرار بود در این کنفرانس شرکت کنند که به کنفرانس را قاتلمیش ببن اوانا جی از تصمیم خود قرار خود منصرف شدن یعنی زبرین وزیر دارای هلند یعنی مالیه بقانی هلندا و وزیر اقتصاد فرانسه و اقونومی بقانی فرانسه رئیس صندوق بین المللی پول و uluslararası para fonu رئیس ویجی مدیر ارشد گوگل و yani genel müdürü Google'e müdiri amili şirketi Uber o reisi grubu Ford grubiye bünyan guzarani AOL yani müessesi kurucu AOL ومدير عامل الشركات ويقام الجملة إن أفراد السهم شركتها ويقام ناوي الشركة يعني أبانا جي مثلا كوتنا بري قرار بك قاتل مش ببن أما قرار ياخدها كشكلنا قاتل مش ناوي علاوة بالموارد فوق علاوة يعني bunlara ek yani yukarıdaki ek olarak Bloomberg, Financial Times, New York Times, CNN ve şebeke haberiye NBC, News, Avana jivan ajansa ji az rasanehay hastند yani jivan hinki medyane ki ilan kerdند ki açıklamış kirne in konferanslara puşuş ne خواهد داد ve konferansa hani تغطية نكن بوشش تقوية سدا تغطية تغطية يعني عربي ده قواك مثلا ببجانا وإسرائيل وحماس لا بناخن yayınlamak yani devamlı yayın كنت بيجن يعني إجا الجزيرة مثلا ده بيجا أم ve وكهانة تغطية كن يعني devamlı يعني yani yani ne için öyle katılmış ne böyle dünyaya neden açıklamıştır. بعربي تغطيات بيجن نظام بتركي بعربي تغطيات بيجن بعربي تغطيات بيجن tamam ya şu تغطية وبوشش معناه yakın poşiş معناه örtmeye mesela ya belki mesela Türkiye kije malaya kigo yayınlama rastla yayınlama şu dibe belki Türkiye med ben yayınlama babana ben taktiğel babana ben puşuş. Evet, Reis-i Cumhuriyet Nijerya'ya Nijerya'ya و Nijer'ye eviyer halde Nijerya'ya السهم Türkiye قادقية Türkiye der tarihi cihan der tarihi dünyayı da temcid kert yani övmüştür yani pasında. Garba şuhu suhangoy Muhammed Bukhari Reis-i Cumhuriyet Nijerya Garba şuhu yani sözcüye Muhammed Bukhari ji evci Reis-i Cumhuriyet Nijerya'ya بعد از اینکه پشتی ویا که ملیح اولو اوران گربی آمای بیا ملیح اولو اوران نیجریای 3 ساله او کریه وين القنصل başkanı سفير تركيا يعني اوجه تركيا بيان يعني elçi Türkiye biyan büyük elçi yani sefir büyük elçilermiş. Tamam.
Ya Ulu Evrene tahminen Ulu Evrene evya gotiya Ulu İran neyse mühim değil. Melih Ulu Evren sefiri Türkiye yani elçi Türkiye der Abuja de Abuja'yı ku embejim başkent olan aydın çiye itibarname kudra yani ev çik cerad bejin itibarname yani vaka ev güven oy. ne güven oyna güven mektubu güven mektubu Güven mektubu. yani gava ku elçi ki no mesela gava şey memleket ki ne güven mektubu ki heyeti dosya ki cana muhakkak seyit kiriye televizyonda da dosya ki teslimi Cumhurbaşkanı etkin Cumhurbaşkanı ciddi adam yok bir hava yani evya güven mektubu cerad beş اعتبارنامه خود را تقدیم بخاری کرد یعنی الشیمه گوین مکتوبی خو پیشکش محمد بخاری کرد کو کریه یعنی حق کریه اویا گاربا شهو اویا اطلاعی صادر کرد یعنی açıklama ki صادر kiriye yani bildiri ki صادر kiriye derin اطلاعی آمده ve bildiriye dağıtıya Muhammed Bukhari Reis-i Cumhuriyet Nijerya محمد بخاری که Cumhurbaşkanı Nijerya'ya der didar خود دیتنا خود با ملح اولو اورن دیگر ملح اولو اورن که سفیر جدید ترکیه که büyük elçi نو Türkiye çünkü نو چیز کلو ماکو اعتبار نامه خود در ابوجای از افزایش سطح روابط تجاری زیدبونا سویا yani ilişki ve alaka ticari با این کشور دیگر وی مملکت یعنی دیگر ترکیه و سهم آن و قاطقیه وی کشور یعنی ترکیه در تاریخ جهان در تاریخ دنیا دا تمجید کرد یعنی پاسانوی دا و övmüştür. و همچنین وی هر وسا بر تلاش دولت نیجریه حق تلاش دولت نیجریه دا برای تعمیق یعنی çabalıyan bejin. Berayet ta'mik yani kürkürünü ve fırakırına ve tevsiyen fırakırına herçi bişter yani her beter herçi bişter ravabıt-ı dücanebe tekit kert. Yani daha beter evan alakayı her du tarafı karşılıklı yani daha beter kur bukunu fıra buken evan ravabıt-ı xo serviyajı tekit kir. Yani Türkiye bençe vurgulama. Ne uygulama ne? Vurgulama tego. Vurgulama. Vurgulama tego. Vurgulama. Vurgulama ben gayet bir uygulama. Ne vurgulama rast. Yani vurguladılar. Vurguladı. En bejin çünkü müfrede elhamdülillah. Hoşları Sazman-ı Milal der hususi vad'iyeti Gazze. Eşyariya Birleşmiş Milletler de hususa duruma Gazze'da. Nikolay Miladenov ama hen kunende vice Sazman-ı Milal-i Müttehid yani koordinatörü hususi yani Birleşmiş Milletler Örgütü'ye der revende sulh-i Haveri Miyane دو سراج صلح Orta Doğu'ya از طریق ویدیو کنفرانس برای ویدیو کنفرانسی شورای امنیت این سازمان را yani şura yani güvenlik konseyi ve Birleşmiş Milletleri der ceryanı tahavvulat-ı Filistin der ceryana yani van durumu o tahavvulat-ı Filistin'i karar dağda hatiye karardan bir hususu da yani bir konferansı çetkin adve dere da karar dağda ve guftgo Gazze der asitane inficar est. Bu Gaza patlama eşiğindedir. Yani asitane eşik diyeceksin yani inficar hiç bu patlama yani de yani şenka yani leva betaqa men betaqa in mübalağa ya hoşdar nist ev ya mübalağa ya jê mesela ama uyarı nine belki xud vakiyet est belki bu xud gerçek yani mesela bejin kelime ama saate serdevi bu mesela
Ya mübalağa تشتكي تشتكي وصل ساتنه مبالغة نه وتشتكي يعني نقصانين آبارتية نينا أهم نينه وی طایعین ویدیو کنفرانس اوید اسنای ویدیو کنفرانسی که از قدس برقرار کرده است کش قدسه قاتلmiş بیا اظهار کریه وضعیت انسانی اقتصادی امنیتی و سیاسی وخیمتر می شود yani duruma insani ekonomi güvenlik و سالی siyasi zede beter vahim dibe Gazze'de. tehlikeliye benim. Yani pır vahime yani pır benim. خوفه در آستانه درگیری جدید هستیم yani hem çatışma ki no eşika çatışma ki no dene ki پیامدهای ویرانگر غیر قابل تحمل را به دنبال خواهد داشت که sonuç ویرانگر که نه قابل تحمل را اول پیخوا بینه yani اینکی sonucu ویرانگر yani sonucu tahrip muharip که نه قابل تحمل را اول پیخوا بینه yani يعني او هيك النتيجه كمان نقرا راغره او yani o netice که مرد تحمل بکه ve dergiriya no gava çebe yani ve çatışma no çebe evet sana çavak va iro çebiyer ama zugot ya beni ya zugot yani o çebu برای پیشگیری از بروز چنین درگیری جبو پیشگیرتنا زاربونا çatışma ki evha به اقدامات بیشتر به هنکی yani اقدامات بهتر yani بهتر از لفاظی نیاز است yani aslında avamer khayne برای پیشگیری از بروز چنین درگیری جبو ku önlemiş yani peşi bigre cizarbuna çatışma ki evha به اقدامات yani به icraat yani fiilat بیشتر از لفاظی نیاز است بهتر لفاظیه yani fiiliyat gere merbike ne koyma يعني lafza becer. Lafza beter ihtiyaç yani niyaz est yani ihtiyaç yani sözden çok fiile ihtiyaç. Miladenov der payan daviye da ضمن تأكيد بر ضرورت بهبودی هرچه زور هرچه روستر بحران انسانی در نوار غزه افزود elçi gelge zor yani زودتر بیاد نقوی زودتر gerek zurter bana زودتر بگره میلاده او زین او نقطه زینیم بدن ریا پیشین و زینجی مارکاوی جی بکن دال tamam. Zorter beni. Zorter ne? Zütter yani daha yani her şey zütter yani yani daha zütter. Daha zütter. Miladenov der payan de daviye da ضمن تأكيد بر دورات بهبودی yani yani zaruriye başbuna her şey zütter yani زو gere ضروريه ku ev buhrana insani nevare yani de Gazze şeridiye da gere zu baş bibe yani züter baş bibe ev ya ضروريه ev züt yani zaman tekid avya ev ya jizedekir ilave kir diğer mühleti berای جلوگیری از تنش روز افزون جارکیدن mühleteki jbu peşigirtena ev gerginlik و tansiyona ku her roz zeyde be miyane Filistin ve İsrail ne manda est. Yani mühleteki jbu edin peşigirtena vera ve gerginliğe nabera Filistin ve İsrail da edin mühleteki evha edin nemaya yani edin kadiyemattan sonra göre peşi begirt. Ve camiye cihani o dünya embejin camia dünya kamuoyu bayat vardı amel şevet. Lazım ki göre vardı karu iş be yani fiili olarak bıkaptı. Silah basa yıl hozi. Bas. Asabakum Allahu khairan.